Yeah, yeah. RNC amaraso mashya ubuyobozi bushaye, tuyitezeho byinshi dore ko bafite imigambi ihamye. Twese hamwe nta kabuza tuzatsinda. Iryavuzwe riratashye, abasore b'u Rwanda bahuje urugwiro. Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe inshuti za radio television Umurindi, radio television Ihuriro, namwe mwese mudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, mwebwe mwese mwifuza impinduka, mwebwe mwese mukurikirana ibibera cyangwa se mufite inyungu mu bibera mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi twongeye kugaruka kubasuhuza, kutubagezaho ikiganiro cyacu cya buri munsi. Uyu munsi rero tukaba tuje guhura namwe kuri izi ingingo z'ingenzi zikurikira. Aho Generali Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni, yemeje ko Paul Kagame ari umwicanyi ku rwego rw'ikirenga, akaba ngo yifuza kugera ikirenge muke nka oncle we cyangwa se uncle nk'uko abivuga. U Rwanda ntirwabonetse mu nama y'Iharare, inama y'abaminisitiri ba SADC na EAC. Iyicwa ry'abakristu 70 rifitanye isano n'u Rwanda, tubibwirwa n'Abongereza. Nduhungirehe aravugwaho kuvuga amagambo menshi n'atari ngombwa, naho Karim Khan asanga Kagame yarakwiriye guhangayikishwa n'imfu z'abasivili zimushinjwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma turaza kurangiriza ku ngingo y'uko kuri uyu wa mbere itariki 3 Werurwe aribwo umuryango w'ubumwe bw'i Burayi uziga ku bihano byahabwa igihugu cy'u Rwanda. Reka twihuse banyarwanda, banyarwandakazi, duhere kuri General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda. Hanyuma uyu General Muhoozi Kainerugaba akaba umugaba w'ingabo za Uganda. Uyu munsi uyu muhungu usanzwe azwi ku mbuga nkoranyambaga, noneho yatangaje ko Perezida Paul Kagame ariwe mwicanyi w'ikirenga, ariko yifuza ko yagera ikirenge mu cye. Aya n'amagambo yasohowe nyine na Muhoozi Kainerugaba ku rubuga rwe rwa X. Muhoozi ukunze kuvuga ibintu byinshi bikanganye ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri X. Hari abakeka ko yaba yarasaze cyangwa se akaba afite ubugoryi. Nyamara ntabwo ari uko bimeze, kuko Muhoozi Kainerugaba ibyo avuze byose abivuga afite aho abivanye, abivuga abifite ku mutima, kandi kukaba ariko kuri kwe. Impamvu mvuga ko ariko kuri kwe, impamvu mvuga ko aba afite aho bivanye kandi aba bikuye ku mutima, n'uwashaka yajya bifata au sérieux, nuko Muhoozi Kainerugaba n'umwana nyine wa perezida, ariko nta na rimwe, uretse igihe yavuga ko ashaka kurasa Kenya, nta na rimwe perezida Yoweri Kaguta Museveni yari yavuga ati wenda ngo mukebure, avuga ati ibyo bintu uvuga ubivanaye, cyangwa se rwose ngo anamwiyame. Ikindi avuga oncle we perezida Paul Kagame, nawe nta na rimwe aramwiyama. Ibyo avuga byose ni ukuvuga ko baba babyemeranywa. Icyo kikaba ari ikimenyetso simusiga cy'uko uyu mwana wa Yoweri Kaguta Museveni ari umwana we, akaba mu by'ukuri ibyo avuga ari ibintu bizwi neza ko se perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, d'ailleurs dukunze kwita ko ari na pare wa Kagame, kubera ko ari wagejeje Kagame aho ageze uyu munsi. Nawe twavuga ko mu by'ukuri ari ibintu babaziranyeho, cyane cyane ko Museveni, ibyo Kagame akora Museveni ababizi, kuko Museveni niwe bwite wagejeje Kagame ku ngoma muri Repubulika y'u Rwanda. Nsubiye rero mu byo General Muhoozi yavuze muri poste ye yo ku munsi w'ejo, yasohotse itariki 28
z'ukwezi kwa Gashyantare umwaka w'ibihumbi 2025 hari ku isaha ya saa moya z'ijoro n'iminota 42. Abashaka mujye kureba Muhozi Kainerugaba, handle ya Twitter cyangwa ya X ni @mkainerugaba bifatanye, mkainerugaba bifatanye. Aravuga ati, in my military career I have performed poorly. I think I have only killed 30,000 enemies. Terrible performance. I wanted to do as good or even better than my uncle Afande Paul. Ibi rero ubyumvise, Paul ku mugani wabo ntabivuguruze, Museveni ntabivuguruze, undi watinyuka guhirahira avuga ko ibingibi atari byo, yaba abivanye hehe? Reka rero abanyarwandakazi tujye twifatira information, amakuru abo mu nzu, abo bita ngo nabindani baduha, kuko niyo y'ingenzi, niyo ya ngombwa. Twikomereze mu Rwanda. U Rwanda rwabuze mu nama ya Harare. Noneho umuntu akibaza ati, kuki u Rwanda ruhunga inama z'ingenzi zigamije gushakira umuti intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Iyi nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga, ejo nahoze mbabwira ko bose bavuga ko nta invitation babonye, ariko abasesenguzi bakomeje kubikurikirana basanga abandi inama barayitabiriye uretse u Rwanda. Ati, inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu by'iterambere ry'Afurika y'Epfo ariyo SADC n'umuryango w'ibihugu by'iterambere ry'Afurika y'Uburasirazuba ariyo EAC yari iteganijwe kubera i Harare, yongeye gusubikwa, atari icyakora u Rwanda rudahari. Ibi byongeye kwibazwaho n'indorerezi mpuzamahanga. Iki cyemezo cyo kutitabira amahuriro nk'aya bitera kwibaza ku byerekeye imigambi ya Kigali mu rwego rwa diplomasi. Ubu ni bwo buryo u Rwanda rwahisemo bwo kugendera kure ibiganiro, kuko biba bigamije gushyira ahagaragara uruhare rw'u Rwanda mu ntambara ziri mu karere k'ibiyaga bigari, aho zigenda zinarushaho kwiyongera. Mu bituma kandi u Rwanda rwirinda kwitabira ziriya nama, nuko imwe mu ngingo zigomba gufatirwa umwanzuro harimo ko u Rwanda rusabwa kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki rero kikaba ari ikintu u Rwanda rwahakanye kenshi kandi rukaba rwose rutiteguye no kuzaba rwakwisubiraho. Inama rero y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yagomba kubera i Harare yasubitswe, ariko ibaye iya kabiri u Rwanda rusibye rwitwaje ko nta butumire bwahawe, nyuma y'uko Kagame yasibye iya Rwanda yo ku itariki 18 Ukuboza umwaka wa 2024, nyine umwaka turangije, aho yagombaga gushyira mu mukono ku masezerano nyine ya Rwanda. Turakomereza ku bakristu bagera kuri 70 bishwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rukaba ngo rufitemo uruhare, nduhungirehe ibyo yikoza byose biraca amarenga. Ngira ngo ni ku munsi w'ejo ubwo nababwiraga ko umunsi w'ejo bundi abadepite cyangwa se mu Bwongereza bahangaye ministre bahangaye uwitwa Lord Collins, bamubaza impamvu yaba yaravuze ko u Rwanda barugereranya na, cyangwa se bavuga ko rufitanye isano n'ibikorwa bya ADF. Iyicwa ry'abari abakristu 70 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatunguye amahanga ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa Gashyantare umwaka wa 2025. Lord Collins, umwe mu bagize inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza, nahoze ndimo kwibeshya mwita ngo ni ministre, yavuze kuri iki kintu kibabaje mu ijambo rye, aho yabajijwe uruhare u Rwanda muri iki kibazo, abahohotewe cyane cyane
abagore n'abana bishwe n'abanyamuryango ba Allied Democratic Forces ADF, umutwe w'iterabwoba wa Kisilamu. Iki gitero cy'ubugizi bwa nabi kikaba cyarabereye mu rusengero rwo mu gace ka Lubero, agace kadahungabana ka Kivu y'Amajyaruguru. Iyicwa ryateje kwibaza ku ruhare u Rwanda ruvugwa mu karere. Lord Collins yavuze ko Minisitiri Olivier Nduhungirehe yahakanye umubano uwo ari wo wose na ADF, ahakana yivuye inyuma ibyo barega u Rwanda. Icyakora haracyari ibibazo ku bijyanye n'inkunga itaziguye u Rwanda rutera imitwe yitwaje intwaro ikora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane bitewe n'intambara ikomeje kwiyongera mu karere ka Kivu. U Rwanda ruregwa kugiramo uruhare rutaziguye ruhura n'igitutu cy'amahanga kugira ngo u Rwanda ruhura n'igitutu cy'amahanga kugira ngo rusobanure aho ruhagaze muri ibi ngibi. Aha rero aho kugira icyo u Rwanda rubivugaho, ahubwo Nduhungirehe yikomye Lord Collins ndetse asaba guhabwa ibisobanuro na leta y'Ubwongereza. Reka dutegereze turebe ko leta y'Ubwongereza koko izagira icyo isobanurira Nduhungirehe. Nduhungirehe nanone arakomeza kuvugwa mu buryo nawe akoresha imbuga nkoranyambaga, mu buryo navugaho ariko ari aho buhubukiye, aho bavuga ko avuga amagambo menshi ndetse akavuga n'ibitari ngombwa. Kuri ubu ngubu bakaba bafashe zimwe muri Twitter ze, aho ubwe bwite yivugira ko u Rwanda rwagize uruhare mu iyicwa ry'abantu bagera ku 3,000. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe aherutse gutangaza ko igihugu cye cyagize uruhare mu bwicanyi bwabereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DRC. Mu kiganiro kuri televiziyo y'amahanga, Nduhungirehe yemeye ko ingabo z'u Rwanda zishe abasivili barenga 3,000 i Goma mu mwaka wa 2022 ubwo umujyi wagabweho igitero n'abasirikare ba M23 bashyigikiwe n'u Rwanda. Ibigaragara kuri ubu nuko umurego mu byaha by'intambara biregwa guverinoma ya Paul Kagame, ubutegetsi bwe bukaba bunenzwe cyane n'amahanga. Kuba rero igihugu cyarahawe akato muri diplomasi, haniyongereyeho amakosa y'ikoreshwa nabi ry'imbuga nkoranyambaga za Nduhungirehe, byagize ingaruka ku mibanire n'ibihugu by'uburengerazuba ndetse n'ibihugu bituranye cyane na DRC cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki kibazo cyakabije umurego mu gihugu mu Rwanda, aho abatavuga rumwe ngo n'ubutegetsi bakomeje kwamagana ibikorwa by'ubutegetsi bwa Kagame n'uruhare rwe mu ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turakomereza nanone ku yindi nkuru, aho Bwana Karim Khan akaba ari umushinjabyaha mukuru mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Karim aragira ati, iyo nza kuba Kagame nari kwita cyane ku byaha ndegwa birimo kwica abasivili muri ntara ya Kivu. Muri iki kiganiro Karim Khan yagiranye n'abanyamakuru, umushinjacyaha w'urukiko rwa ICC avuga ko imbogamizi z'amategeko na geopolitike hamwe ndetse n'ibyaha by'intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC, iki gihugu kibasiwe cyane n'intambara mu turere twa Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, binatuma habaho ikibazo gikomeye cy'ubutabazi kuko ababaye bari mu karere k'imirwano badashobora guhabwa ubufasha bw'ibanze kuko ababutanga batabona uko binjira ngo batabare ababa bari mu kaga. U Rwanda kandi rushinjwa gushyigikira umutwe w'inyeshyamba M23 no kurenga ku mategeko mpuzamahanga, nibyo
nabyo bikaba ari byo ICC iheraho yemeza ko u Rwanda rukwiye gukorerwaho iperereza. Karim Khan asesengura inzitizi urukiko ruzahura nazo mu gukora iperereza rya ngombwa mu bihe bigoranye, ari nako nyine nk'uko nyine twari tumaze kuvuga ko n'abashinzwe gutanga ubutabazi no gutabara abari mu kaga batabasha kubageraho kubera nyine impamvu cyangwa se kubera ibihe by'intambara. Dukomereze kuri iyi ngingo yerekeranye n'ibihano ku bantu 9 mu Rwanda bizaganirwaho ku munsi wo kuwa mbere itariki 3, ni ukuvuga umusibo ejo, aho abadiplomati b'i Burayi bazahura kugira ngo baganire ku bihano byafatirwa u Rwanda byibasira abantu 9 cyangwa se byerekeza ku bantu 9 n'umuryango umwe. Iyi nama ikaba ibaye mu gihe amakimbirane akomeje kwiyongera mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho u Rwanda ruregwa gushyigikira umutwe wa M23, umutwe witwaje intwaro. Ibihano biteganijwe bishobora kugira ingaruka zikomeye ku bufatanye n'ububanyi n'amahanga, cyane cyane ku bijyanye n'imfashanyo za gisirikare n'umubano w'ubucuruzi hagati y'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi n'igihugu cy'u Rwanda. Ku itariki ya 24 Gashyantare, umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi wahagaritse ubufatanye bw'ingabo n'u Rwanda, icyemezo cyafashwe na Kaja Kalasi ukuriye diplomasi y'ububanyi n'amahanga. Iki cyemezo gikurikira ibintu cyaje gikurikira ko ibintu byifashe nabi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ingabo z'u Rwanda zagize uruhare mu kurwanya ingabo za Kongo n'u Rwanda. Nubwo ibihano by'ubukungu bitarakurikizwa, umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi wahagaritse amasezerano y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro n'u Rwanda, nubwo igihe ntarengwa cyo kuvugurura ayo masezerano kitarasobanuka neza. Banyarwandakazi, reka wenda duhinire ahangaha ikiganiro cyacu twari twabafitiye kuri uyu mugoroba. Tubararikire ibindi biganiro byacu. Nagahoraho rero ni Claude Maria Bernardo Kayitare, i Pretoria muri Afurika y'Epfo. Icyavuzwe yatashye abasore mu Rwanda bahuje urugwiro. Inama n'imwe no guharanira impinduka mu Banyarwanda. Inama n'imwe no guharanira impinduka mu Banyarwanda. Bakabana batuje, batahiriza umugozi.